Banjir guys dari melanda stasiun Gawok. Walah lho, kancaku dapet sana. Halo. Banjir lu, banjir. Oh. Suasana hari ini di Sabtu sore guys, banjir Gawok itu. Ikannya terus pal lagi, ya dulu kayak ngono. Lah kayak pedaku malah nunggu Madura ngono itu lho, kayak rone angel lho. Oh, tak sulting dulu. Aduh. Lho, tekan ngono banjir, Bos, lho. Mbak terus ini terus sih lho. Apa ini? Mas Ari piragamnya sih kayak. Terdusnya lho, Mas. Terdus. Eman-eman. Lumayan nih ya. Ya, nggak mantel double Mas. Boten Mas. Podo. Bayar boleh ya ora iso. Wah, lah kok kayak ngene terusnya lho. Tuh. Saya nak wis ora macet tadi ngono lho. Iya. Udah ada jam-jam macet iki. Aduh. Halo Beb. Gak lho. Ku sakdone arek iki mulai sekolah kudanan rek gak nggawa mantel lho. Ngono ae lho. Lho. Opo lek lho. Iku sok kono-kono kok pertigaan lho. Kayak sing wetan terus salah suruh baru nang kono Wonosari iso arah Jogja ngono iso ora lho. Wes mulai bak banyune ndek embong iki lho. Kok ngene lho. Dan di sini ditemani kancaku Gawet. Kan Gawet. Habis dapat pesenan guys. Saiki merenung nang kene lho. Oh, alah. Emang kalian nggak Madura, Madura siapa ya? Yang di payung ya Mbak Mari. Mbak, yang di payung nggak Mbak? Walah. Banjirnya nemen nih guys loh. Suka disen aku. Sekarang ke sini, ini ada keluar sepal ya orang-orang itu. Allah Akbar, ya awet ini mendungnya mendung putih ini biasanya udaranya awet ya guys loh. Biasanya awet mendung putih sampai. Pada ngebut-ngebut ya gitu. Hutan terus sore iki sak none arep mulai sekolah yang dengan hutan ndak lho. Yo. Nanti kawe kene lho. Kira terang banget. Bali ya. Wow, lo di bagus. Ini nak kira-kira hutan terusnya rong jam, ini kok bawa ini kok banyak nih lo. Oh, nanti kayak lo. Gawat ayu. Mulai terus menaik dulu. Allah Akbar. Cek pedaku anu rek lho. Nentengi ngene jelagane rek lho. Tak lire sik. Sik Cak. Tak jupuke Cak, ya Cak. Tak jupuke sik. Terus dulu. Wow. Banjir kok ngene rek lho. Nentengi ya. Nentengi ya. Cek Cak. Dulu. Pelo. Surya merah 12 ya. Surya merah 12. Kasih arek Madura iki. Ya arek Madura, Bos. Madurane ndi Sampang apa ndi? Madura ndi ya, Bang? Sumenep ya, iki arek Sumenep aku arek Mojokerto. Ya. Arek Mojokerto guys. Di sini tambah terus jarak loh. Tambah terus ya loh.
Lanjut guri pasar bos gue murup kabeh iki lampune lho. Lampune disetel murup kabeh bos lho iki. Aduh, lemes ya. Udane deres pol gitu. Ra mulai kadisen lho, Mbak. Enggak. Oh. Lah kono buah. Aduh. Ambil guys lo. Hujan deras lo, banjir lo, nanti kok gini lo. Syutingnya, syutingnya lo. Kalau anak tak boleh berambang dewe kayak lo. Iya bisa Mbak, iya bisa. Oh, tuh, angin terus sama dari kalau. Tentu terus lo. Badai, hujan badai guys. Awas. Tanganmu teles lho, Pak. Wis ben murup-murup. Iki murup Pak lho. Oh iya, capek. Pas ngono ya enak lho. Ya lho. Pak, dodonan lho iki murup lho. Oh, wes. Banjir kan kono bos lho. Kowe ngecembeng lho. Cembeng pol wae lho. Nanti ngene bos lho, ayo lho, saya waras lho. Oh ya wes guys, sampai di sini dulu video kali ini guys. Jangan lupa di like, komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.